He whakaari nā te kaituhi whakaari no airangi nā Brian Friel ko whakamaori hea e te mātana reo Māori e Hēmi Kelly. Nā te tari o te mānai ka wanatanga o Airani tonu te kaupapa nei ko mihana hai koha ki Aotearoa. A hai ao pōpō ka whakare waina ki te tai o penga kaituhi i tāmaki makaurau nei. I kōrero ahau kia Hēmi Kelly i ko ake nei. Hēmi, tēnā koe, tuatahi ake. Tēnā kōrero mai, he hana āhuatanga o te whakaari nei i tohu ai, hei mea whakawhiti ki te reo Māori? He whakaari tēnei i tuhia e tētahi tangata airihi e Brian Friel. Mo te haere mai te ingarihi ki Airani ki te whakarereke i o rātau ingoa wāhi, ki te whakaingarihi i o rātau ingoa wāhi. Nā ko te tono a te Irish Embassy o Aotearoa nei, kia whakamaorihia tēnei whakaari. Nā te mea he nui ngā ritenga, kei wainga nui i a tātou, me o tātou whanaunga no Airani, me ngā āhuatanga i pā i te whakaike mai, i te haere mai a te Pākehā ki o tātou whenua. Nā ko te kaupapa hoki o te whakaari ko nā wero o te kōrero i wainga i nā momo iwi nā momo reo, me nā reana maha o tētahi taona i tiki Airani, i pehea koe i whakamāori ai auatu āhua? O koe tehi o ngā kōrero he uaua te whakamāori, nā te rereke o te reo Pākehā, airihi nei, he nui ngā kianga, ngā kiwaha kāre au i tino Mārama no reira i mahitahi, mātau ko e tehi, me mihi kia iwhawhen, he kōrero Māori, engari he wahine airihi. Nā hau i āwhina kia Mārama ai au ki ngā kianga nei, kia pai ai tapu whakamāori e nei kianga. Engari ko te rere o te reo i te whakaari nei, he penei te rere o te reo Māori i wainga nui i ngā tāngata o te papakainga nei. Nā, Hēmi, mōhio ana tāua, arano atu nā kaupapa Pākehā ko whakamaori hia, ne? No reira, hea te hua o ēnei tūmomo kaupapa ki te reo Māori? Ko te tino hia te aka aurere o Airangi, te embassy, kia kaha te hononga i wainga nui i ngā iwi airihi, kei kone e noho ana me te iwi Māori. I runga tonu i te whakaaro, he nui ngā ritenga, kei o tāu ahurea, kei o tātou ahurea me ki, me tātou whai kia ora o tāu reo. Te reo Māori me te reo airihi. Nā, he kaituhi koe, he kai whakamāori hoki, ki o whakaaro me aro hoki te tiro ki te whakaputa i o tātou ake pūrākau, kaua ko nā kōrero o ētahi atu iwi reo rānei? Ai, ki au nei me kaha ngā tahe e rua, me kaha tonu tātou ki te whakamāori, ngā kōrero kōtike te tuhi, me kaha ake pea tā tātou tuhi a tātou kōrero ki te reo Māori, me kaha ngā tahe e rua. Tēnā whakamārama hia mai hei a pōpō, ka whakarewa ana te whakaari nei? E hana kōrero? A pōpō, ka whakarewa hia te puka, ko oti nei te tā, ko te whāinga a tōna wā, ka whakaari hia ki te reo Māori. Koe rā te whāinga a tōna wā. Ka pai, Hēmi Kelly, tēnā koe i wau nā kōrero i tēnei ahi. Tēnā koe.